Babu takalaka. Ikaw tani weekend ni o Prouds. Atu satu ngo. Nau Yandra re. Pa, Yandra Mike. Yandra bena kakarua. Oda ino mo karua re. Pa, prepa karua. Karua re da. Sa Mike, badu mana badu. Sa dende eh. San dende sana. Pa, prepa sa tu mai bai ko. Sa chikona yakabi. Re da usa be tarong ko sab saba. Karua sab sarangang. Kako tu dake. Mike, ando to tolo chori lingana. Gua sabe viva. Tolo lingana kita kamen rana udul. Say, ang chiko ni ko pa business italanga. Same business as me. Red. Karwa, now two businessmen talking, please. Okay. Kaya sa singi vingachi. Alam mo romanan, tapi talo. No bingachi. Ako sabi taronga sona nungo tebeli ya yali chiko may na market. Ay, ko tara nungo tebeli. Kaya sa singi tarana na mutebeli. Kaya sa every day when I come to you to check you out at the market. Every day you come to me, you take one item. Every time I come to check you out at the market, kaya sa rather chiko na style ni Vivoli, or rather how you place your table. Binaka bakalim. Kaya sa rather chiko kita ko kaya sa kopi taka, I take it home. Kaya sa tuko na wife. Right. Pagkata pa may kendaro start doon na business. Very, very wonderful spectrum. Right, Totoo ba taka kaya sa lakway ni Vico, kaya sa buto ko naman mo idea, I take it home. Right, man. Buli kina. Ya, wah boy. Reza nata. Yan binaka lew ni banwa sa barong chiko na matagalaylay. Ni bosa taros ati umandang na biyo kani ko business. Dende kilo sinisota. Kaya ko sa nanu madonna time, I already told you. Kaya una yada na kaivichi. Kaya una ko reda kaya una look kede kaivichi. But na brain sa daba. Kaya India. Kaya India tu gimana? Nakapagalim. Ba't nagkitena sa dota ligoy gore? Ay? Tapos na kita. Kawai kete talaga tanong magkitena. Right bad gini, Yan rabinaka 92.2%. Right bad gini. Yan, Karwa out se. Out sa Paternity leave, paternity leave. Sa may kalikla. He can make the correction to the obligation of abbreviation. Right bad gini. Paternity leave. Nangono ko na matintu babu kaya namu wife sa Bagasudu, you'll be given paternity leave. Only before sa sulit ko na maternity leave verto na marama sa Bagasudu, the first 3 child. Kila na may tiningon ko yung rongo na paternity leave. Na may tiningon na karwa. Rongo naman nanggo. Ni live na kay nakisaka chuko na iburo-burong ko na ngunong ko. Reta manta. Kila. Wango isa. Kenda kila chuko na maternity leave. Yer suda na marama. Gay ko may na longo na paternity leave. Ungge vango Miss Babu isa. Sabaro sudu talaga naturang. Sini ba sudu naturang? That's my mentality. No, thinking was like my thinking. Maternity sa sudu na marama. Miss Babu vango baby. Sabaro sudu talaga ukenda. Right ba kita naturang? Sa maternity leave na marama, sa paternity leave na turang, ani sabaro ba sudu talaga? Ni aus talaga, tamani ketilib. Acha ko bat nay, but one song for the baby after this. Check out. Nalube Ouch Mama was a beautiful baby girl named Deborah. So Ouch Mama sa nakadibich ko Tamay Deborah. Tamay Deborah. Ouch Deborah. Me choko ni ko talbanga to siktol gambe walimbula se na kavaya. Orang ngata ni podo subandol man taxi. Sema suka man matang ni vingar rabni ko Tamay Deborah. Kaya usah lakukan na last Friday kau usah keribu kau boleh bina kata Tamay Deborah. Kau sa radio sa tuno so. Apa kau atau apa tadi? Kau sa biar darubo juga every time. Kau bina kati mekadim kau Tamay Deborah. Enra bina kati Tamay Deborah. But kau buat ni usah betarong camera because the time is I'm very busy. You businessman, I'm businessman. We talk business and get out of here. Namai kau buat gini. Usah betarong camera mata kalai camera sa tu kuno chiko. Nak kau ya nak kau talk. Usah kau watch mic. Usah kau sini telongo. Orang may terong isar nga bikor. Say thank you tal mo ko isay. Ko sa kilao na kay telebun rambutan telebun toko is my province.
Tele bottom sana. Piwa. Tunokan rambutan is my province. Sa Sindona province if you're rambutan. Are Tailebu yan? Tailebu is your province. My village. I better go to the BKB, Volani Kambula, to check whether this is true or not. Are don't say BKB re. One time I tell Miss Babu, baleta Miss Babu, kay tabi no to kay bitintina na. Ang outal nga chikuno Miss Babu chikuna BKB. Outal nga chikuna BKB. Kung kay ko chikuna na bundi kay na bambakaw. BKB. BKB, wunji kay ng bambakaw. Ko spoil tagi outal men. Pang ko na mo BKB, kila na mo BKB. Pang ko no mo BKB na bundi kay na bambakaw. That's your favorite, right? Kau nana mo chiko ko laso chiko, but you originally from Rambuta Toka in Tailebu. Are ko satu ko na pabida re. First landing. Kung kanay matay sa raning gamaya. Kung kanay matay sa raning gamaya, ito nga may tao tokan Rambuta. So, the reason why you left Rambuta to come to Suba? Are nanongon gauna yan, ano to nunggu ta, to nunggu tutu, grandfather, right ba? Iya karo, may. Ruto may bondo na akila, escalator. Kila nangon na Sabi rata na tall building is Suba na? Rata na tall building na, bright light, brick city, yellow light, green light, right ba? Right. Legal, illegal, everything. Kila na may mga daka-daka. Iya. But Mike, nanonood to yabu, si tungang gomen Rambuta. Tarin ko. Sa chiko na yabu iki? Tama ba na yabu re? The foundation was bale ha. Ano numuga na ba na tuko na karua? Iko bo brief take na yabu. Aw senga kito sinwawabu wabu. Yabu. YAVU. Oh, no mawabu, wabango senga kito sinwawabu. Kito ba jettinga. Na seti ko ngai kya na tabango na foundation ni bale. Na bale ta simende na. Na ngone ngai di kawi dake. Sa lutu na bale sa levu na dosa chico. O then I know my grandfather, the one who first came. Ram Rutu. Are dona yada rong dang. Are kwe Bawa yada Ram Prasad seo Ram Chandra, Ram Rutu. Mike ker kudi mo dun rikarwa. O sensei saba buli di ko chigo binaka. Kodai? Sensei. Sensei ko rin na tambat do karate. Na Hindi name, they got meanings na. So what do you mean by Rutu? Rutu na ukilambe kako tamatan do Kana butu na? Semadala na dola ko mailio do tan no tudada na ke correda na ngone ke vengo. Era susu ke vengo na nito ada ke de do tan salen barkas mahen bijen ba iko no ne Ram Ritu, Rampal, Ram Bisesar, la mailio. Okay. Ang ganito na yata rong lang. Ram Rutua. Ya, ito na nungo first, nungo great grandfather, la ko mailio. Ito na keng bala bunga meya. Si mada la ko may nawanga, kila ko nawanga Leonidas. Ko lota na damongo na Reef. May vengo ri. Nasilay. Yeah. Si madala ko bondo tu na baleta so mati kya na. Eso embula. Iya. Mike sin kilangan awanga da balato la ko mai kim. Ada bal ni bo dia na tukar na baga tulu karwa. Rutu. Iya. They also like to be praised by their romantic partner. Dorang lore to be no tukamo Rutu. Dorang kasento bagay iro. Mike na karwa nabunin no Rutu sa bimbi baka may Rambuta. Oklan do baka nakagi. Ya bagay iro Rutu dorang balisili may Rambuta. Kaya tombo ko turun ni koro. Satu kuno bangko turun ni koro sa kaya ucu talaga numdo chicken Rambutan ko. Mondo sa toso. Bagalala numdo yabu. Dosa bagalala numdo yabu. Tombo Rutu. Ni baka iro baka toro balisi.
tale ko igore. Iyo dora kila ko natalo no ni natalo no ko natalo no rombe ta ko na no tungune ang na chikor to nung grandfather do nangune. Ya, mai. Tungune ang na chiko ngai do na. Ko sa ngunu chugili rutu. Rutu ngono chiko. Ngono chiko liungai kila rutu ngai do na marama. Masanga karito achiko. Marama ni rambutan. Pai kare. Maramen rambut karito. Kila ngune ngono ngai boy talang na karito. Oyo nono mende sambo yo rutu. Ngai boy talang na kila ko. Arto sangune ngono tigo no mani bali. Sarto pakila ni sambo mayo rutu. O tamata kila ile butalang nunggu grandfather rutu. Kai kili tamata kila ile ni ko tamata riri vinaga. Tamata kilele ko rambutan indo bagay rero. Siang ayah kakede. Ado tu guna peeping tom night shift. PNT. Na right bad gini. Iya sangune ngono chigor to sambo chuma nakari. Ucinga step ko evele tseisa. Kondo lenga tuda ke ya libang orto sin kila ko le pick balai. Boy, rutu boy. Danto nang kesalo Iya, kasalo kita sarau rutu. Ko signal be ko na marame krito. Oi, Simbera ko sobando na pelitivango. nono mende sa signal be maram na sala. Siang ayah. Lo be o da talme na maramo. Sabalai sa karitoa. Ko bakano na tseisa. Iya. Di ko do vive tangane toko. Ke sindo be bartakan me lusi ba me bilosi nai se Me wini tunga. Ikaro. Ko rogo de chiko na vele chimana ko ngunu bango na ningon. Ko na vele chininjia kila. Iya. Ni takito ko. Di sandu chiko nang ngone bangunu bu chiko. Iya, betul di sok malam. Sabat chiko ngone ngono. Bisa tarong intendo nang ngone sabat. Iya, kan sih. Betul malam main nang gege ya. Iya. Gai kinda dalando na ngona ya. Gai duro na marama goni ko wasanga chiko musu do naka. Iya. Gai tulu chiko norto na nunga brother ni nungu grandfather ko talo na chiko. Orto gai kinda dalang gai vivi na nungu grandfather. Sa didi cuma. Sa vivi na to matini na ngon gai vivi ngo irte bango ko na maram go tarachu ko na machopa. Gai dem riko ya ben. To ase ni ko au kachikati lagi. Ni kuota na sanga tale ko iko rutu ha. Ya grosar nga no tika na ngona bita sara na kono. Sanga kila ana buni nung do nono to bita nono to ya bu man rombuta. Ni atombo tu kamorutu. Ni apagay rero karon tono valisi. Ni rombuta lan tono buni ngon ni rombuta. Karwa. Kau main nunggu karwa.